Жаңа bir neden gelgen bir ayel kişi var eken, balasымен kelip söyleşip ketip baradadırmız. Ana kişi endi oy sizlerдің vaazlarınızı tınbay estemiz. 3 yıldan beri estemiz, ütemiz, bitemiz. Ana endi ayel kişinin bilesiniz bir söylegen vaqtda 2 saat toxtamay söyleydi. Endemeye kevadır. Mədim siz şenime bizim vaazlarımızda estesmedi otur. İyi estemi devadır. Mədim sizin estiğinizge benim kümenim vardı devadır. Ne dedi? Mana basыңызға taqvan oramalыңыздың өз дұрыс тақпағасы деп жатырмын. Нешбара Құран жаттадыңыздар? 3 жылдан біздің уағыздарымызды естіп, өте жылаймын деді ғой, түнімен жылап шығамын деді ғой. Бұндай махаббат, бұндай тақуа. Мен неше пара Құран жаттыңыз десем, ол не деп отыр ғой? Жарайды. Біздің de Allah'ını еске alığımız, mana kulaktan kırıp